Kua whakanuia te rua tekau Māori matau o te māngai pāho. Te ratonga e whāngai pūtea ana ki ngā hōtaka reo irirangi pauaka whakaata kiriata pai pāpori Māori hoki. He ai ki ngā kōrero kua ipu paratia e rātau. Te whakaaro kia kotahi te ratonga karere. Engari heita ere wera rerekura kei te pūmau tonu rātau ki tō rātau wawata. Kia kaha ake te mahitahi I wainganui ngā rōpū pāpāho Māori. Nā te māngai pāho te pūtea tautoko. He hauwha o te rautau te roa e rongo nei tātou I tērā whakatau ki Rongonui. Tikāna mokori anō mihi kia rere atu ki te māngai pāho, mōna I whakapau wera I ngā tau, ki te whakatairanga ki tō tāua nei reo rangatira, kia raongona e te motu o tira te ao whānui, ka nui te mihi atu ki te māngai pāho. I ai ki te pau o te manatū, e kore rātou mo te tuku pūtea taunaki ki tētahi pau karere Māori kotahi anake. Engari ke, hei tāna, me aro ngā kaikawe kōrero ki te mahitahi me te whakatairanga rongo Māori mā ngā pai pāho maha. We've never said one news service. I think that what we always say is that there's room for collaboration in the Māori news gathering space. And we could use the money we have a lot smarter for better outcomes. Ko tā te manatū he tautoko a pūtea I ngā kaupapa reo Māori mā ngā pai pāho maha. Nā whai anō e māharahara ana te tumu tuatahi o te māngai pāho ki te tū a ngā reo irirangi Māori I e nei rā. One of the more disappointing aspects of the perpetual kind of change around broadcasting has been the static around radio, especially. In particular, our 15 to 40-year-olds are moving. I mean, the New Zealand On Air latest audience research has definitely told us where Māori audiences are moving and where New Zealand audiences are moving. Hei tā te kaiwhakahaere o Tūranga FM ki Tūranga, me taunga ngā reo irirangi Māori ki ngā hangarau o te wā. E hara I te reo irirangi noiho I nāia nei, ka tae e te reo irirangi te whakapāho āpikitia nei, kaua ki Aotearoa noiho, engari horapa I te ao, ka puta aua pikitia, aua kōrero, mā ngā iarere maha nei, ne. Nā reira, koe nei ngā whakawhanaketanga te taia, te karo, ne? Kāri anō te mineta kia mutu I tana arotake I te rāngai. Engari, e aro ana ia ki te ānamata. Aro katoa mātou ki te āpōpō, me te tino hia kia taia te rapu I ngā pūkinga me ngā āhuatanga kia whakamahia I tīnei ao hurihuri. Ka whakaaro ake ki te digital platform, e rā momo āhuatanga, koina te ao hau me kuhu ki roto ki tērā kuaha. Titiro ki aku mokopuna ni, kāri rātou e tino ratata ki te whakaata, ki te pōka whakaata, kāri anō rātou kia rongo, tino rongo ki ngā reo irirangi. Engari ko te mea pai kia rātou ko aua me ko ngā apps. Me tēnei mea ko te waia pūkoro. Mutu rā waiho, aha koa kore kaunoa, he perene matua hou, e mahitahi ai te rāngai pāho Māori kia puta, e toi tūana ko te reo Māori. Iriwiri rerekura, te karare.